Ćao Šećeru, dobro nam došli danas u 21. cirk. Imamo za vas danas jednu kuću za iznajmiti. Odmah na desnoj stranici se nalazi kupatilo sa tuše i sa toalete. Tu je mali hodnik. Zgrada je za kuće urađena 2020. godine, nova. Iznajmi se za 3 ili 5 godina. Ovdje se nalazi jedan jako lep primaći boravak, znači sa kuhinjom. Kuhinja ostaje također u rentu, znači kuhinja i od namještaja moramo da diskutiramo šta želiš, šta ti se sviđa, a šta ne. Znači 168 kvadrata imaš stambenog prostora. Kuća je maltene nova, 160 kvadrata imaš od bašće, znači sve zajedno. Kako vidiš, kuća je kompletno nova, imaš ove električne rastor, prozori su sa 3 stakla. I gore ću ti da pokažem, imamo još 3 sobe. Da skine cipele jer djeca su u kući. Izađite. Električne rastors imamo svuda. Gore imamo 3 sobe. Znači za familiju sa 2 djece idealna kuća. Rutna gase 176, odmah imaš hofer, imaš bilu. Prozori su znači svicetek. Jako je svjetlo sve, stvarno je top lokacija i kuća je kompletno nova. Imaš usto još auto Abstellplatz, znači parking. Za 2.500 je rent, bez struje, bez grejanja. Moraš to ekstra da platiš, ikla. Ovdje imaš dalje jednu drugu dečju sobu. U vezi ovog namještaja možemo da diskutiramo ako stvarno želiš i mislim familija može to i da iznese napolje ili da ostavi ovdje kako vi želite. Ovdje imamo sad kupatilo sa kadom, sa toalete. Znači, ko voli da se mučka u kadi, znači imaš tu da sve, a tako i tuš. Imamo dole isto podrum. Ću da ti pokažem brzo. Kuća od 11. novembra možeš faktički da se useliš 3 ili 5 godina. Kuća je stvarno fantastična zato što je maltene sad, 5 godina stara, 5 godina stara. I u podrumu možeš ovo za djecu da napraviš jedan beraj, će se mogu da igraju ili jednostavno da radiš home office odavde kao što je ova familija. Ili da napraviš isto spavaću sobu. Sve zavisi ko će da u kuću uđe, ne? Dalje imamo isto još jedan deo od podruma gdje možeš da strpaš sve svoje stvari što ti naravno ne treba. Također vamo se nalazi perilica, sušilica i grejanje. Još jednom sve zajedno. Kuća je znači 2020. godine građena. Odmah od polovine novembra možeš da se useliš u kuću. 168 kvadrata imamo sve zajedno stambenog prostora, 160 bašće. Imaš znači autoparking uz to. Pa nam se javi kod Klasan Partner Immobilien.